қатырықтағы 116 нөмірді бағарны соғыспаға қас кеге үлейді. Бу қатырықтағы бағарны часка 12 кегілер. 2 инструктор по профилактике ден, оны мен начальник, он боестер. Олар білейінге тұлына тақа нашкардыр, 4 нашкар, он 4 водитель. Тоғын тоғысыллаға тірілі біте, оны бастан ол совхоз СПК барырдана улахан ангар гаражка быханнар бир өттер пожарна часан орбуттыра. Оны быйылгаңыл еще бат үллән кәлбет тугу абиеги сайын ортото котельнейин бөтүнгө көһөрөн краннан туран ije бардылар. Нена кыстыкка кирер трубкут соқ болды. Ойна лохта бахылыкка бихет детте манна сас муустарга муньях коллективне муньях триемет инграммыт. Bu bihine atın serge olaqtığında leter bihe oyurta maska demet balağın da kurduk formalaqına beyvet küspitne tuttuq butken bu 12 ki nehleke bilin ile huar ülede ho qalan qalara bu keskile bulundu keriyede onun bihe bahalık put Nikolay Vladimirovичтен sana eder bahalık bu dört kvartirlaq bırağılığı topsa yeni bihe qaça beat 2 boksla garaj onostır Bollaqtna berevin den uraq taharan bu jeni belbite. Onu bihe sayın okka kiriyaq bedinne dörden birihen oran biter bepet. Ondan canım biri yokka hajjan kalbettirgene bu kıstıgı battaha sistematni testi bardan beyvet oranmut. Mesne nehlenya turba nyalban, varota bitir nyalban, tünnük tahayn kömelen berenler. Ondan bu baharna ças bilin tigine çevliliği turur. Bu üle bir de tebekete oğlunna olaqta administrasiya materialına emek tuğu kayırına kömöleste, jıqıqalar emek kömölestiler. Onun bihi kırata 5-10 yıl atın abiyekan adibaka mana tigineçil yer hanalaq bud. Kollektipi barda jela wataq, ödürün bulbut keskeldeq jonlar. Olta bu ilağa tiker tuğ ırqatları meydere göstürdü. Bu ilağa bihi bilgen ulus administrasiyata bu terelite bitin kulara bayılgına sabullar jılxala bulana koraka bar savalkalar bud bihigene ulus balanstılığta jetin ona atapleniyetin otun telefonun kaçıdın gen büdjetke körüllüqtan körüllübakka turur nenen даже masnavter limit benzin kayan baharallabakka turur. Ana bihi etiyet bu beyvet etütten bihi respublikada ana bu ulus pıdıyar dana suaq abiyege oңordu bud. Xantan dana kaçı körüllübete abiyegin beyvet xamnaspıtından üllän bu kendiki hin bu üle bidiyer xalamıt jommutun sergebetin üyerdek pıdırı daddek biten sığaltan soruptan. Ondan bilgi sılaqqa üle qımnaskı qaydağı. Bilingi turugunan bihi bu kıstıkka bilemet masput oput bar. Olara uakottar masput bar. Onu olar bilin ulus administrasiyata, nehilek administrasiyata kömelenler bir de iki de masna çoğu bererler evet olar ontadan problema hoq oldu. Sen mahi bakıp sen. Bağlısın. Okay. Ждем. Қатырық нәхилейін жалтата, нәхилей тәрілтетін салаяшылары, оны нәхилей олақта ақтыра. Бүгін бейеқа үйірілі күн үйіне бейі бұл қатырықтағы бағарынан час 216 нөмірдәқ пожарна часка саңа бейік тұтан үлі әкедер дебіт, бейвіт күйіс бітінен Государствоттан тоқта қатшы көрілібетаға бейегір. Бейеқа білейін кәлен тұрар нам ұлуғын бұқсала бұғыға оны бағарға тірілтетін ОГПС 18 начальниға Иннокентий Васильевич Колпашников тылы кенеға береді. Так, чета барыстар, убастылла қатырық нәйлеген ұлықтауқтыры бастатан тұран. Оны убастылла бұл қатырықтағы 116 нөмірдәқ бағарына час коллектива. Убастылла аға қатырық нәйлеген аға бағалыға Николай Владимирович, оны бұл үңіргілақ қылжеттар. Беге бұл бүгін кәлен тұра бұд. Алтынне 10 күнігер бұл бүгін қатырықтағы 116 нөмірдәқ бағарына час бұл реконструкциялынан урукку эрге барагыллыбыт 4 квартирала дейін реконструкциялан киренерелдер.
Onu bihi bu kelen çesti turabut. Onu bihi bu namnağı baharı uturu oksor sluzba edredin adıttan manlık так истях приказ тахарды тылдах брастыгынын. Окурдук bu приказ ағын единер биде көмілден. Приказ номер 61 от 10 октября 2003 года по личному составу о поощрении за активную и добросовестную работу при реконструкции пожарного депо ПЧ-116 по охране села Хатырык АГПС-18 Намского ЛУСа наградить денежной премией в размере 500 рублей каждого. Дьяконова Василия Николаевича, начальника ПЧ-116 села Хатырык. Этим же приказом награждается в размере 500 рублей Прокопьев Егор Ильич, инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-116 села Хатырык. Этим же приказом награждается Романов Григорий Александрович, водитель ПЧ-116 села Хатырык в размере 500 рублей. Так, онда манатаханан убасталлах бу Хатырык нәһилеген олуктоктора мен манна тария текпин магарабын бу билерге курдук 116 номерде Хатырыктагы баһарна часка терилибите 1999 жылдагы гынан баран эдик экке бир чигинелеринен бу реконструкцияланан көстүбүт тоойдерген анара урукку пожарный депобут ток омохобатынан СПХ коллектива кайын арендатын төлөбөтүнөн оттон котельныйын ЖКХ теритете угулан олин би маннык эмиске соочу байдык отон көстүбүттен берете канады. Манда шөйдүк үлелетлер, во-первых, бу именно Хатырыктагы 116 номердег коллектив үлехеттери бары ола активнайдык эби хатчы камнастыйны көрбөккө бээлерин күчтеринен сырыларынан оны улахан макталы метрдеппин багарабын бу именно бу Хатырыктагы ага бахалыктарга Николай Владимирович Слепцовка кини бәйтин бу именно бу жени бәйте жагалынан ураак тахаран бербетиттен мен олус йөрөбүн. Оны бу начальник боларын бу хетнен мен оттан маннык тенетебит билген өссө косметический сите ремонттар өссө барыктара оттан бехет түбүттен төһөкалларынан көмөлөһат якпыт. Оннан беге бу презентация боларына хәбәстән бәбит оттан семей беләкбитен эме коллектив аттан баһары олтары оксор отряд аттан агаллыбыт. Ол курдук самый бир надалак бу баһары муллар бе техника болар автоцистерна. Onu bu Хатырык кенегер сүйс отуттак тох атсы турар баһарнай машина манатаханан оны резервне 66 туар база тереме баллар. Онан бир саман адала бе семей белек биттен болар сабыс саңа аккумулятор белек дебит. Онда хава грамны туралия иге сузбатыр үлатер хамнаскатер тоттулар аттан малсал канцелярская товардары алды. Ча баргытер көмөлөстүктерге көбөргөтөр бака максаты Та билин тыл барар нехилек багылыгар Николай Владимирович Слепцовка. Так, ичетелдибет кара истин тылларга оббахан турат якын барабын. Бөгөжөк эге көжүгүтөн амбастан багылык доонор кирят таганы муньякты хижен истибитим. Оны стеммен бу үлелек камсылык жондору коммунар сылыктан беге администрациябы сөбүлөһөн баран бу 4 квартира жени жаһалынан бердибит. Бу манда кыжык таганы бу 12 кихи кыжык 1 копейката хуак, онда государствоттан көмөтө хуак. Бу жени реконструкциялан оңорон бу билен үйрүлөк түгөнгө турабыт. Аны мен кинерге улахан макталбын тердебин. Онда мантанда аня
bihi jahalta eyaqa küs köme bulukput. Manusha ebiyet yakın barabın bihiga jahalta tütten telefon ititin ona to bu öşe kosmический ремонтуга реме көмөлөй хутен эрене. Барыгытыгар бу коллективка мактан турамын жалта атыттан макта хуруктук нышаны кете тутарабын көмүнө. Почетный грамотный аган хитне яхын барабын администрация Хатырского наследия муниципальное образование Намский Луж награждает Антонова Евгения Егоровича, водителя ПЧ 116 за активное участие в строительстве здания ПЧ 116 МЧС Республики Саха-Якутия. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и в личной жизни. Глава администрации Николай Слепцов. Так, и ник же почетно грамотно наградный Николай Владимир Юрьевич. Так, индик же почетно грамотно наградна Попов Семен Андреевич. Онат яхын барабын, эшибидда яха барабын, тусуда кутур кытанах дровьяны, эшерен черен, онда бара жолы хоркуну. Блин, нехелеге я бар тирилтелер халаячылардан тölберелдер. Балыга себедейсейтен агаркина дини самнаттан. Баас. Бу бии бар соқ үлехеттер бит, пожарниктар бит, саңа желенен отанын килбиттеринен ититигистинник агаддалибин. Так, пожарный деподен олус бу надалах тоди такай кини хатыргере качер болбатах улус кото өттүн бартын көрөр истерге канада. Онна ону тахнан бу тагынчы 999 жылларга бастан ахыллы бута онна ме көн ыллар да хан каспитактырен хилек улахан турор сутунан ахыллы бута. Онтон быйыл бола ме гарахан балыганы өскө хижибутгар бу коллектив эдер оннан аныгы яжоннара аныгылы туак өйдәк саналак жон түрген үлгәрдик боди оттуттан салгы үлелән эрелерден бихи олус үрәбит кине отон бу коллектив бере отон же оттуттан кирбитнән үрбәт бу бүтүн нәһиле катырык нәһилеге бөхөлеген жона бары бихи үрәбит оннан олаттар бутыгар хинникөттүгәр хүддәк тахарылах үләни курутун буды коллективтә хәйләх илләх онна хүддәк атын нәһилеккә бир тирах болар коллектив болагыт онна өшә дә оннук бола турун дигән бага санабын әтәбит. Багыва. Да, блин, тыл барар. Катрык десатын себедесер. Здравняева Екатерина Семеновна. Бааст. Бу бихи катрык кутыгар бүгүн биреме теребели түгөн үнне ол курдук 16 нөмердәк баһарны час бетин турурсутунан бетин санатынан хүбетин холбан хүддә халлактык үлеләннәр бу хаңа жени үләгә киллер биттеринен өсөтөгүл ититик истинник бихи коллектив бит атыктан ягаддылыбын. Оннотон бу билинги кемге баһарны частин хүддә надаллах әһиге бары билат республикага атын улустарга баһарны частар хабыллан деребин хекеннере сокращения бардыктыр. Онтон биһиге баһарны частпыт хүддә халбах үрдүк инстанцияларга кепсеттинен бу турурсуларынан бәлере сүйрен көтөн тобулан бу терилте быһытнан халбыттарынан биһиги сүддән үрәбит оны өссө төгүл ягаддылыбит инникитин бу илле хәйлә коллективка багырытыбит бу түбүктә кутталлах сыраллах үлелеригер үрдүк ситихилleri курутун бир сүбенен сылжан биһиги нәһилек битигер эме колобурга хыржар бит сүддән шугай терилте болалларга
Оннаттан курутун жекергенлерген иллях жоллах уйгулах ологу барыларыгар кытанах дорулуяны жоллах болдуннар сары иллях үддүк тахарылахтык үлетинер ден бәбит алгыстылбытын тердебит оны семей гынан баран обуснадалах билектитин эжеха туттырабит. Дмитрич, подарок беренелер. Бухемайга начальнигар Айсен Дмитриевич. Бастулла хатырык нелоктак тура. Онна кече 116 номерде коллективге бүгүн бу юрүлак сөбүтүнөн игене ырлык келен турабын болуп турдук. Эдият тутулуутун истибитеп кээ бу башка тутара ден яка красивлах. Дело коллектив бете би курдук. Туртунан үллә батча дене Бралуд дене туптыра киһере асына көрөр. Өсөдө үле бир олаш кырада халбыт. Аны мен бу коллектив көтөсү тиһене бар эме төлөгатер. Дигатер окутор. Доло хоргуна. Аяк вызов болуну яха. Аны бу барны противопожарны өттүгөр. Дигене төлөгө гитерме. Көдөмете билиңе булганда өрханын билат республика дүнө. Нам улы göreme o иге кирәдер. Оны мен бу үрләк сыбытына Нафаска борона бунда салла буга мага отдела атыттан нам улы муниципалитет теле атыттан. Күче 116 коллективка надлах Лёте хамаскате түнөлүк күнөлүк. Үтүләк ичи şey Бахива. Билен тыл берилер. Бу Саха Республикатер ванан этергадла андай дуа iki музей бары бе бир дадылахыт Максим Киревич Амоса ватынан кини атын үйеттерге анан тутулу бут Тас музей директорыгер Петухов Михаил Романович. Бастан турган күндө оны бе власты коллектив кытхатырык та баарны час коллективин бу эге юрүлак үмүтүнөн Эдиги стеңни бе коллективаттан барды тинтедебит. Оны бу эге үлөгөт бар нехения бу аттен курдук орыйон хотуттуна нехения барда бүгүн үйөрөн көтөн истер булуктак собутени тоодедерге ки бахаттан бирин нахал конкурсталар баллар арахнети уттан да такатура айгыды бахаддар баллар. Олар да манна суу окторун сөп. Онтан көмүскөллөк болуу үчүн бу территория халайчылы бехеми бэбит көмүскөллөк болуу үчүн үйрөбүт. Оны этни индигедин да көрдөгү бүтүн бейтин өйөктөкпүт, үйөктөктаны. Оны хиха улхан ситилери манныгылла коллектив бар болуна нехдени даны олор жагар сергек ситаксыкта бу эдер эмне глава келен проблематын түргөн майтык соолук бааран индигедин өсө коммуникация yok биттире. Эти эмне керелир, оны хоббан турун бехеми улхан коллективтер аттыртын беток бар надатын баараты кот көтөгүтүн ди бары жиге өлөтөкүнө ток бар дете мында көрлөшөт. Оны сибилде этне абдырылы. Оны жоңтур жаат жекергетергете жоллок болот. Jebelin bihi tergalo bahas gemitan urak taksatan la uhun sayını bah tukku da bir ekutigar yürülak çaspıt geldi kirer onu bilin biha kim hayya hayyara aha getirsa Beni katon heliğin arangatçını görer ister baharına çaspıt sana diyağa giybetinden ikinci üstünlük takadal yıkayın. Uruy! 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 Avu buluttan göndüğü hayın. Göndüğün gülübetin. Kı muspatın diyen göndüğü hayın. Kesinlikle buldum. Kesinlikle buldum.